Gadi Daud sang Prabu kadirasa ke Daud pakayunan ide sang Prabu Richard kalaning ngaksi wenten sekar-sekare sane sedang miek ngalup malad pacangan manuti sang Prabu dalam waktu renggong sekadi ke Daud pakayunan itu mahawinan melet pacang mitutin deh gali semadur ring Side sang Prabu dalam waktu renggong ngerare sida matur ring ide sang yang Indra ampurayang titiang nawagang titiang ratu Bathara sane pinaku panemahan titiange palungguh iratu rekening melat manudang ampurayang ugi kawentenan titiang ratu singgih Bathara doaning titiang aksi iriki sarwalwe mahawinan melet kadirasa titiang mitutin deh ring sekalo ngwangun puri kan kadi-kadi ingyan kaluwihan inerolokone mahawinan metu rasa manah titiange jaga ngwangun puri pada sekadi ring ineroloko yang ineroloko gali semua
Riwau kadiasa punika daging pandulamen ide dalem watu renggong tumuli jemararis ide sang yang indra ngarentohang pangandika udah cening sang nanak Dewa Prabu ane jani bapu bakalan mapi orahang kapining ragan idewone cening melakang ban mama dasang nah jening nanak Prabu yaning dadi bahan bapu mapangidihan melahang pesan idewo miragiang buat bawos bapu tenenan sedaging sepatut nyone idewo patut pisan meretiak sayang medasang sakaluwiring sedaging purine sane wenten irike ring swarga loku patut yaning subade nyenyet idewone bakalan niru ane ada dini di swarga loko tuane patut angen idewo tatuladan iriku ring jagat idewone temuang ngarawuh kawingking mogi wasdu parasido raris temuang dewo nyantos kayang kawekasan napkalaning dewo niru sane wenten irikiring swarga loku mangke warah ingsun udah dewa nanak Prabu
sane mangkin pirah kiyang paweweh bapone ane jani ijasane Warah bapo panugrahan bapone sane mau damu jaga pacayang picayang bapo kapining ragan idewu awig maka sing joadolen inggian paican bapone kapining ragan idewone cening nanak Prabu wantah awig punika wastanyo ninggih Panegulangan karmo sami awig sane mau tamu sane pinaku angin ngiket pari polah laksanu perbuatane angin mani bakang adone awig dresjone ane patut jalanang idewu pet peradene ade sane mapari laksanawane tan patut niku patut idewu ngijen pami dandu sama dan pati samo beda danda rapati punika patut pisan laksanayang idewu mangdone para siduk jagat idewone lemuh kerdo raharjo